Ngiyanibingelela ababukeli futhi ngiyanamukela kulona leli hlelo silithanda kakhulu uhlelo lethu lemzeleni media lapho sowumabizo sabele sinilethela indaba zishisa maqathatha. Ngiyangazi ke your girl Thandithi angilali epassage ngoba ngike ngathi nganithi va kancane ukuthi sike sahamba somzeleni media sahlangana neNcwane communications lapho kade kuyi unveiling kababa Sfiso Ncwane. Sesikuyaba ke sesikhona kumcimbi lo kade uhleliwe ngemuva kwe unveiling lapho kade ku all white umcimbi omuhle kakhulu. Ngike ngasho ke ngathi ngizomane ngimthi chintsi kancane ngokwade kwenzeka kuwona lo mcimbi. Siyakhumbula ke ukuthi ngaye ngachaza ukuthi kulo mcimbi kade kubophele osaziwayo abaculi bawo umculo wokholo. Nginamhlanje ngimiphathele uJumbo. Ngithi nje ngeke nginithi ngoJumbo namhlanje. uJumbo ilapho ekhuluma khona ngohambo lwakhe kanye naye ubaba Sfiso Ncwane. Uyaveza ukuthi ukade ebukela kuSfiso ubaba Sfiso Ncwane esakhula ekukhuleni kwakhe ngalendlela ukuthi abanye bade beze bembiza ngayo Sfiso Ncwane bemokha but aka give uphanga and akazange azibukele phansi kepha waqhubeka ngawo lo mculo wokholo since kade naye ewuthanda and ubaba Sfiso Ncwane kuyena umuntu kade ebukela kuyena. Uyaxoxa ke udaba lakhe uJumbo lapha yani uyasho ukuthi ubaba Sfiso Ncwane impela kade owumuntu onothando ngalendlela futhi kade emthanda ngoba uyaveza ukuthi ubaba Sfiso Ncwane kade emeseka futhi kade ekholelwa kakhulu kuyena. Angeke sibukele babukeli sizilalelele sizizwele lapho uJumbo ekhuluma ngawo lo. Anyway, one of the guys engakhuluma naye one of the guys engakhuluma naye and kwanthatha isikhathi ukuthi kube khona umuntu angifuni qamba engizomvuma ukuthi uthe meshaya ngezwe ukuthi hayi ngiyamuzwa uNcwane la nami ngabe befane ngase ngithatha ithuba ngathi brother wenza ngani uma ngiya kuyena washo just in fact one thing engiyenzile ngikuvumela ukuthi uSfiso bengibukela kuyena ngikuvumela ukuthi uSfiso ngikhule ngimthanda angikaze ngikompete noSfiso. That is why one thing angibuka ivideo yakhe ngangirele and I had the guy singing hallelujah and kathi Jumbo wenzani and I know you'll never disappoint. Can somebody show me? But I know he's here. And I know he's here. Hallelujah!
Bese ngikwazi ukuthi nami ngethu loba mufakaza. Hey Jumbo mfowethu. Jesus. Ngiyabonga, hallelujah, ngiyabonga Jehova. 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 Ngiyabonga, hallelujah.
or what's in Ncwane. Sanibona ukuthi ubhaza umuntu asegcwele silise sabe sabe bezobabhekela kodwa mashina cha mhlambe ngithole ithuba eli-right lokuthi bathi bekhona abantu ngale friend ngaSfiso nabo ngidlulisa okuncane ukusho mama Ncwane noyithi mawenza support yonke ifamily mina la ngihamba khona uma sebefuna ukungicwasa bathi Sfiso base befuna ukuba ngcono kimi bathi wavuze Sfiso behlungu ngithi bathi ngayithatha lo nto bengahamba nayo ngoba ngikhumbula ngosuku lokuqala ukuthi Sfiso ngasithatha kanjani kuye ezandleni zakhe babezokhumbula ulwazi 2014 sasirekhoda album lathina ngomthandi wayelokufika qokethise bovu wathi wayedla so bangitshela umthuma ulwazi bangithuma nomlu so bangithuma-ke ngihambe abese sicela ngomthengela uBrian isuke emakhaya ngikwazi uBrian so angithume ngiyezithengela uBrian so ngesikhathi edla uBrian so isibusiso ngingasithatha kanje ngase ngisuke emakhaya so ngithatha serious yonke into ukuthi umuntu ofuna into kuye even umprofeti uyamsula icathulo so uma ihleli ngiyasaba ngisabona ulwazi ngiyamsaba yena but uyangithanda ayengeza adle uBrian wayedla kancane kathi nje 1 2 besethi hey yathi boss ngithi yebo ayisethi thatha la ngoBrian yawazi uBrian ngingabahlanza ngoBrian asayibuhle so the time ngudla mina nge-understanding yami ngoba ngasengikhona nganginentethi ngiyisibusiso ngidle iplate elandloye so ngalila noBrian so uma ngudla noBrian sengingale ntethi-ke sengiyitholile le khona sengiyishareile naye nomuntu we-role model yami so uma ngiyishare nalento alihambe siloke silahlekelana ayenze mkhulu njengoJohn Kanye angifonele hey G-Box ungibiza ngegama engalazi ukuthi G-Box nalo ngizolichaza ngisho ukuthi mengibiza lo G-Box lo angim-understand ukuthi ubani uG-Box so ayingivume yebo futhi ayisihambe habe nami endleleni amesifuna ukula ngifona uhleze ekhathele lo muntu uthi kusenjalo akhaliphone athi uyepholokwa drive hamba past chase abibhanoyi ayi siyaenjoya-ke mayifikile ngenze ngihlanga ngosicela kodwa ngixobe emotweni yakhe so uthe ngo-2016 sengithole ikhampani kamxolisi ngangifuna mina Ncwane production nganginokufona pha inamba yo-073 ngaphandle iphendule ibingaphenduli so kule office nalaphaya asanda ngayibamba Sabalelo yena so. So wangivala asani lo muntu bese eloke ngifonela hey ayanda khona umfana ekhuluma naye efonini Tutu hey uyaphila boy ithi uyaphila umcunele phela mabethi athi bayede so lapho mina ngiyadlala ngicula ingoma yakhe mina ngiyenza isicathamiya ngiyenza maskandi ngiyamthathe lahleka umama ayanda ubani umfana lo ayamchaza akhipha ingoma ethi siyaya ngoJehova wethu bayithatha lo ndaba bayisekile umfana uzenza wena la ngoba bakhona uzenza wena ayithathe angifonela ayanda bese fonini lo mfana uthi uyazenza mina ngibona ukuthi abefani nami but into ezamenza ukuthi aphumelele i-background yakhe iyafana neyabo umkhaya wasemakhaya abesaba lama-brand engawadla leso sikhathi abona nje ubadla ayikho lento yami abengisho-ke benasila nangu umuntu oright uyakwazi ucreate imelodi entsha ngesicathamiya so namanje ngenzimayo imelodi
So wayibona lento kuyimi. So senginominathiwe ke kumakhrawu. Manginominathiwe gcina kwami ukukhuluma kwakungumhla ka-26 ngo-24 November 2016. Sikumakhrawu la khona owaluza khona ama-award wonke. So usemile ngifika umile uthi Ncwane asabe bayibiza ngo-baby. Asabe baby. Hey, baby lapha ugqoke impahla ezimnyama nesigqoko esimnyama isigqoko esithathu esimnyama esithe wathi sisipoti umile laphaya ubheke phambili useselede kuyena uma ngifika athi awu Jbox yaphila njani abe uyakhala abe sakhake kanje angithi bengikhakha sebangibuye ngesimile angithi nakala ngamboni ukuthi uyakhala lo model so abe sathi but the guy uDr. Dom uyadeserve ukuthi awine usebenzile kakhulu but hey nayodwa ngasathola nayodwa yabo asuka ke umuntu asukayo nje izinga so athi hey kodwa leni hey umkhulile umoya but the guy uyadeserve mamela ke boy for me uSfiso Ncwane we're the best newcomer. Ngiyababona laba abanye abawinile but for me when you are the next Sfiso Ncwane kwisikhathi esizayo noma sesayibamba sayishiya but yoqhubeka ngawe and then mina ngaselinyelela ngiyareceive bhuti so lo muntu kade qayile nginakile lelo langa lelo ngisho noma ngivota labo abomntwana la uyena uthatha ifoni yami avote ngayo athi kathi uma uzovota ngayo uyabona angazi ukuthi so angikele sibuziso hambe na sabe sethi mina kwazayo uzobuya soyinkinga utshelwa yimina ngimdala emculweni ngempela nje uzabuye sengizothatha isongo feye so leli gama lika Gbox namhlanje ngenhlamba kuthiwa ngikholwa ozakwethu bafuniseni kahle into engiyo ingoba ngilandelela igama lika Gbox uGbox wazala nodlala yonke ingoma ekhona so bonke abantu abangibona ngiphefuma ngithi khibeli phasi uyivuma ngokuyazela wema noma ngashada owekwetshele so lo Gbox kwakuyisiprofetho abanye abantu abangasi-understandanga abekho rongo banendaba noJumbo uma beqala bengasi-understand khona umnikazi waso owasikhuluma sahlala mina manje into engishaya ukuthi ngiyakhumbula ukuthi kwathiwani kule gama engalinikeza nalenga langachaza but uma sengiliphila ngiphila lona banguncane ncwedi bawenza nani iphupho ngoba ngiyazi eseduze mina anginabahloni uSfiso so sengangena ngisho nama-event amasikali kubizwa mina ngenxa yokuthi uma bekhumbula uSfiso Ncwane babizani bayangibiza bayangisebenzisa bayamsebenzisa ukuthi thina bamsebenzisa uAyana ngani ngoba khona into abayithandayo ngathi bake babone bamhlalisa iseduze bayayibona inhliziyo yakhe kithi so mina ke ngoba sengangena ngathi xabasi sengihleli ngikhona uma ngingena nje ngithi nanto ya noma ungayaphi ngani ngoba ngiya-understand ukuthi la ngikhona ngisezinyathelweni noma ngikwi-platform yokuthi khona umuntu ongasekho okumele uzosikhumbuza yena ube suba uwe so uma ningibona ngihlalele ingoma kaSfiso Ncwane ningayithathi ningakofendeki anokwazi nje ukuthi ilegacy nami ngiyahleleka ngokumziba ngimthatha ngathi akasekho uyangihlula mina lokho angeke ngikwazi ukwenza uma ngeke ngabona bamaphuka benephephe lalistrong la ekhaya kuthiwa ningaculi into ethile nento ethile ngithi angazi yena ngibheke kuphathi ngathatha ukuthi alibhalela ngani ala lo mnikazi wakhe so ngiyacela ukuthi ngasesikhathi nikongikhulula mhlambe nabanye abafowethu bayozikhulumela but mina ngoba ngiyazi ngamakhamera mina manje ngibona i-role model yami uSfiso Ncwane anginawo amahlobo uma nibona noma ngathi yazi Sfiso Ncwane ngijabula kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi lento engiyiyona sengikwazi ukwenza umndeni because of khona ibrand engayibuka
siyayibuka sibaningi abanye bayayiphika banabahlungu but wonke umculo okhona akekho ongafisa uba uSfiso angisho madoza wethu bathi nabo makathatha umbhobho ngawuceba wajwa akekho ongambona ngoSfiso wakuthanda so siyabonga ngoSfiso Ncwane sibonge kuwe mama Ncwane sibonge nje bafowethu ngoba ngiyazi nesasekhona mhlawumbe ngelinye ilanga mama Ncwane kodwa ngeke ngiyenze into engadlulanga uyangazi ngikuhlupha namadibeti uma ngahamba imingcwabo uyama-celebrate ngicula ngoba ethi police ngoba iyona message esinayo ukududuza abantu so ukuthi Sfiso wakwenza konke wakushiya so asikwazi ukuzilindele siyakhonja Athola ke lana ukuthi Jumbo usithi vava ngomhlabeleli kuona lo mcimbi uyahlabelela uJumbo. This is so emotional lapho esibika istory uyabona ukuthi istory kubhlungu since silahlekelwe South Africa but kubhlungu kakhulu kubantu kade bemazi ubaba uSfiso Ncwane bemazele eduze uyezwa uJumbo uma ichaza indaba yakhe ukuthi nje akubanga lula ukuhamba kwababa uSfiso Ncwane nakuyena bekuyinto ekade ibhlungu kakhulu ngoba ubesamdinga ukuthi abambelele kuyena kulona uhambo lwakhe lomculo wokholo siyayizwa indaba yakhe ukuthi indaba esithintayo inhliziyo zethu sonke indaba emotional kakhulu kepha siyamuzwa la ehlabelela khona imhlabeleli le ecula uyena ubaba uSfiso Ncwane asike simuzwe ehlabelela Singlibele Action. Hayi babukeli nizizwele. Hayi nizizwele babukeli. Angifuni nje ngisho ukukhomenta nizizwele ngokwenu. Uyezwa ungazi ukuthi impela ubaba uSfiso Ncwane uvukile ngazi ukuthi uye ukhona kuona lo mcimbi lapho uJumbo ehlabelela imhlabeleli eyahlatshelelwa uyena ubaba uSfiso Ncwane. It is so touching, it is so emotional. I can't explain the feeling. Bazalwana, I can't explain the feeling babukeli emakhaya but siyabonga kumzweleni media osihambele yonke lendlela wayosithathela lezi indaba. Please subscribe on our YouTube channel. It's Mzweleni Media. We're also on Facebook and also on TikTok and also on Instagram. Please like our pages, please follow us.